tu ahi mission conference sitting kahin kaji ka chate ka da ding na khang nan le kong ki ding hi bye bye anum ta o boy chi the ding chi ke loi lun to ni thu boi ya chu gari ma gari ho kita win tin dama la jinga pon ya chin tin hey te dam sel mun nang ông khăn nang le ki mutu kit tau te nam le na ka nga tai lun ka nga hai tai ko nga pana hong bi hi chi hon tai tai ka hon liu tai ông đi xe cả charles ka hon tai cái lúc đầu tiên lại luôn lại tại chỗ nào nói bao hin gari lắm gì hay đan ta thế đi một người ta về compress một phải xé lên mặt còn thâm đấy speed breaker mấy này hộp viên gì này không ăn được tiêu tempat ni dah gì thôi gì đang tải tàu đi ini bungkus năng cái keo gặp vì ngày hiện nay như ngày không xả lên cái say anh này khó được hình lông với tôi anh điện là hết hả? 5 lỗ
Patin Municipality of Patin Hannan, Evangelical Churches Association, Missions and Evangelism Department, Mission Delegate Conference 2025-2026, come Golden Jubilee Celebration 1976 to 2026. Untuk dia, akhirnya kita melakukan insinyong dan insinyong keding. Isi susu kita data, data ini sudah berakhir bangun, unsur ini pakai batu jiwa, atau himnau susu pakai batu. Speaker kita, Reverend Jalan, Director Isi Church Denpasar, amun kita Isi Church Mungkin, aniko imandim sumudi 6 to 8 February 2026. Isi program ini Inipur mabangunin patinun pinila patinhan pina to kitwana chay Jubilee Hosm pata apathilo pinangaman sa ini ma area pastor namin hangin papatin sa papatin sa tatawin ini program patin isu di patin nga naman damna bigla hodin ta sa ini bigla din naman pinangaman sa program sa Kristen Golden Jubilee Chan एक पुलाई का पथिन जो मेरे लोग भी न चाहना कौमी भी हो जो से मिशन फील्ड अरुणाचल प्रदेश बालू सरकार को ने कुम थाची बाय Golden Jubilee चिबाय के बोलबे कि पामी था नि पुलंगा को कि पाती पथिन थंबाना ने तेम ने अबायसु बायलिंसो पथिजे अरुणाचल निसी हो पथिन पापथिन कति पए कति जे या सेतुन आजम त पा पाइ के जेबिन अबाय सुजु बायलेन सो दिनो मिले हे कि पामे फात सो बन ला दे जुन पाचम चा के जुन kan bai ni जे ने निखुथा ना जा ये निखुथा जा थने खाना हे 301 अबांगा पथिन ओइथा जा नि तुकुम ही था ही लोग आप लोगों को कि मुझे क्या क्या था नहीं नहीं लोग तो ले पिज़्ज़ा आने ले फैमिली का ही वाला मी नाम से मामी ना लगे बाइबल स्टडी की बोझा ही बेसोंग बेनी बच्चों की बोझो बेन चुकी ले इना की फॉर्मा हाउस फेलोशिप की बोझा ही बेसोंग वाले तुम चुकी ले फील्ड area bildoza hi beithum in bildoza hi le bumi ahi be songse oilo wa hi beithum hichi ina tin songse gi chai
in chu hom cha ki in jong le avela na apta khan le beini beithum be ko bin loi um ya chu lo se jong ki ko ting le ni som se ki le le in som se ki sa le wan in som se ki ko wai lo tha wai lo ho in bil lo ja ni le ni som thu hi wai lo ho long ji i ma chu bang bang ni avela na ki bila avela mo ni ku pa ni me cha pa ni le ya chu ki bila ko ma chu be som thu me chu ni ki bil lo chu Damo besi bindo za kami mi song di lang hi jiang hi hobung mi jong hi hobung mi lo jong hi ka san lo jong ko ma chu mi song di be ni adamo le ja kibila ki da hi cha hi he aba ni hobung alo le bindo za ki ti in hi chi be bu aki bo jo be tania jang ki chi rizin bana rupa tipi nigam hi jang chu ki bil lo be Jukile evangelism report pathin thua ki man cha dan howena thu se cha di ve som di tabang hi in abanin in suna ki khop ting le thu se cha di ve som nga bel ki mang ju bi mi mana ki hu pina counseling ki boli mi nga ai in unhang khadi pota khadi mai ki boi pi jing lai ye jila chu mi nga Game to say nahi speaker partner na Punjab hi khatbe ai bana counselor na Punjab hi khatbe tracks Punjab hi na hu tracks ho hi thongpun so hi lo hi banin ministry report to la hasan na ki in hasan na hi pathiluk sinin hong ki wan phal se ta jalumin chu tilom in hasan na chongpun za chung men kam mo be sin je le ai lo le mbi a tung jong le he cho chu ha sa na chu ki la pu koi pam ka nam le ki dam le ko ki thi jong le ki da le ni cha se focus hi ai mai chu ko ki bo jong da lu ma ministry pati na to ki sai la ge ya chu ai ma cha boi ma boi nam boi chu kai su ki ka ba ni special events ho mi atam ai ni jong le Ani sunna kalau beliau cahaya, cuma agak kam jumpa sunna ini. Ama sepenin kan ajun women conference, kalau bisun feel dan macam tadi saat ini nama sepenin join women conference juga anki makiye. Ani na ajun join youth fellowship. Kamai ho hi last Sunday sih lagi om na join hi ningkum jun niki pantokiye. Kopi evangelist tangpau jalin. Kille missionary training hojong beni well training boli clinical som tije munjung juma ko ti hin tripura ani na chun ke ho sarkar sunga jo form field training the evangelism like on the na to dan macha thina digi training chombe khatam chu ke ho ni mon win training jong ko to tibe hejiwa zamu special events ti la ai khanani ka me ro me Mission fila cha ile pass elo le misi kai atia ki ai se bi khan ma he aki pa ti mo ta ko le de chun bi khan ni ko ke ta ma ki man sa ni ka ka ga ta ko chu ka se chu ti ni ko ki ti ho hi pa ti ni pa cha ka li ta ka a se no ngai lu ti le ai chu mi yo sin chi he le wa to anam ba ga hi ki pa ti ta ko ne de sa tu ta ai ho ki wa ilui pi wa ma cha ma ti pa ti ta ko mi ye ma ta ka form ha sin ta na hin ko ti su chom de ta i ti de chu se ale ji jo chu no me ho so se chu tu do en ki chen man wa a lui bi sa ke ge la le a ti ni ko din ki he na mi yem chu ti pa ti ko mo chu ni ta ba chu chu ko se ti tam ta hi ko ti ni he di wa de ko chu he te te ya ai di wa de ha te te ngai ko ani ko le ne te te ni ang ngai ke ma ti ha focus na hi bi ham ti ya le chu le ti na la hi na sa ta a pa ti lu da bo hi anu apa ko ke kho ko tho le le on pa ta bi te adon lu chu a mo ko cha te lu ko ni bu ti ma na bom di la ki ti ka ko mun di la chu alam ni ta be be ni le khan hi ai thei ta ko in hi wang hi ai thei le ko le din a sa han na ngam la na boi jong le
di dokter ikut di kelompok ya Chang Mall Pasal Angkor Field Superintendent Manipur Secretary Arunachal Pradesh Mission Field report for now Chang Chutan Tin Amasapena Niham Hai Pipatin Tamatin Tinike ang Tinike Tinamana ng Kotea Kunzin Masapenin Pitin Tamai Pikatangin ng Mazo Sikanay Lugna Nabon sa akin Jemasi Arunachal Rupasak Ahi Inke Report Din Hege Panzingin Batin Kung suma na tokdan hanti dibutasan hine 302 hin sebe abeng so sing PS14 na sinale tahe dibutasan 320 hin stingle pathin waithasan nima amen stingle nungtol le puisa hi family ni connection stingle Bible study hi kahathim knowledge ma ai na Bible sim khom the kinazing samna tise number ka page ilo hai how fellowship zan in 24 in still field area will the zat field area will the zat thum di zile bana hin still baluku sakar na still in will the zat hine awumi in hi Zatunna Something lagi dehin, oilu hoin somna buhin, damlo tauti nahi, damlo tauti zati le, damlo kau mamazin di zamle cai 36 kain dehin, kaziin, aban kina baptis macan zati le khat dehin. Ciahin awung kabul zati le, akumong moma hisab ajun, komin hine rupahin. Nigam hin bomdilang simchung khazaram bana balupung tipi luran simchung le khazaram hi church amro bana obumi umna hi ziatu ane kizam khasa he eventually report na ngayon patin twa kaman sa narama uina to say that 42 house fellowship are to say that 50 plus Mima counseling kabul zat hile kabul zat hile 16 kem kurse na speaker apan zat hi ichi diche na hile kile de ko na ingle kem kurse na apan zat hi pi tidam ichen 3 tumin tumwei hi kana pange tile track ho zat hi track ti tulai na to bolbe na bun ana ki hom do bun bible anti odi ho zat thum Ministry report na to na hasad na to kichain blame na koi ai banga field ho ai dole agami ki ka ain chitilo ma problem chine ko in ke ma personal atani ni chile hasad na chu tambi kane na se theli na ni ko ma jang gari khat pe chile ki ka ni bu na pathini kai ku nei hoi den se chino hasad na tambi le ke ko ma na ni pi sa la ni ni ko tein Ciciki bana kema hin kuwa hin tak sadam terona BP sang kai pucung kongni ngai jang doctor ba in yang zongi dengan jente ki satni mama sini isangle athilin namle pinanti a logai ki pu a kong hin zia hi BP sang cicu personal akai ma a hasana ayak se henam Stingle special tiga nahin February hajan mission ne nana ki zaawajin stingle missionary refresher course ane ki pangthin stingle assembly ni kumazan ki zaawajin zuban kinen missionary training wati muna api ki zaawin stingle bomdila water bathing supply ham nasat apan ki nahin stingle MED go namoza missionary training wati muna kana zawin October hajan rulanga ini ditum chamin tutong mi counseling ka bolin stingle baptism kana bolin tingle November hajan first
Women Conference Nigamuna Kanapangin Chu Zal King and Ising Dingle Thaka Oboni Rupa Len Chen Kane Winja Singing Sim the Dingle and Rupa Abu Baptism Pu Sim of Teddy Kubu Bombila Gamma Agamu Akilo Zimpamin Agakilwa Hide Piang Honor Dia Atuni Kitama Mazi Tudin Bulkun Densan Bulmutar Kumin Sambu Sim Noa Atak Fencing Sim Ding Hi Katup Benu Film Sakar Katup Benu Higen Stingle Rupa Sakar Him Conference Akime Tokun Hello Lechi Pram Hiding Isu Kumtham Tokun Planning Him Reporting to Pastor Lena Sisi First President Rupa Sakar Arunachal Pradesh Mission FilmEki Pada Chance Kemudian Film Magic Cup Ani Azo Kapun PKB Office Assistant Pasu Kompomo Katozia Wala Hi Pina Kaprina Ham Kati Alun Etu Umte Talo Tehi Kiha Kala Juna Echi Tutunga Hi Okji Duwa Hi Suisa Isun Padle Echi Apona Hong Kanding Kilpipin Ho Si Jung Do Ding Akin Padle Bon Kit Ding Lai pa chu ihet do ban la mission department ho ni pi kon a ho mo ham ti du ngai te no so wan check ka ko la chu a ki pri ho yu na ma ta ka ka chat le a su hai to hai ka tho ba ni ja chu neu sa e spain ga ko ni han lang a magic cup a ti magic ta pe he Agi say the one that Oku Lango who were targeting Yuna is so in Sina Nyaka or Hanlang. Amasaperin, Mission Chairman, Mission in Hanlang, Tuniha, Opening Minister Apan, Piu, Area Pasapa, Amsit, and in the Pipa The new Bonzan Church for Lampai Hohan, Musit and Hindu, and Lam Chi Lampai, who are put in the Sun and Juni Pahuli. Today, Dr. Concern about this country in the Council and more in the Council for Popular Zone. Jubilee Cup Kat Emma, the Parliament. Pakai Pati Atsumu Sinadim Happy Nadim Panso Tapi Kananga Zule Agina Kanata Zulu Tuni Nikua Apala Ruta Namani Musa Zibin Hallelujah Pakai Pati Namilopi Kanjampi Tuna Singka Bosan Kitu Takaman Tingin Pinubim Naman Nekun Piwa Nekan Pinipin
Namak kini tibok sayin pakai Yesu ingin ketahui.